Кабримде мелеклер сорхуз сораса, Азраил тілімді хач кере тоқаса, Оз туған тілімде айтмана дермен, Оз туған тілімде чырлап олермен. Менің милли мектебім, сенсіз сызла жүрегім, сен olmazsan kalbim тілсіз, olur mu geleceğim? Hoş geldiniz saygılı ana babalar, hürmetli misafirler, muhterem hocalar ve talebeler. Bulganak Milli Mektebi'nin bugünkü son geçen tedbirimizge hoş geldiniz. Son geçen bu talebeler için ananevi bayram. Son geçen bu okul yılının sonu. Son geçen bu mezunlar ve hocalar için kederli bayram. Mana okul yılda bitti. Okulda 3 ay tatil. Siz yıl devamında çok türlü bilgilerinin sahibi oldunuz. Sizge yengil olmadı. Çünkü okul bu talebelerin ciddi işi. Mektebimizin en büyük talebeleri kederlenen. Onlar için bugün son geçen yankıracak. Balalık çağının son günleri. Onlar endi büyük ömürge yolcular. Halkımızda ve elimizde öyle adet var. Bütün güzel işlerimizni duayen başlayımız. Sevgiye ağasız bayram geçmez. Hiç kimseni o sövmez. Nasihat verip öğretir, dua okup gösterir. Adet uzret sanağa edilir. Selamünaleyküm saygılı cemaatim, muhterem Müslüman din kardeşlerim. Uzak yakından ki misafirler. Bu bağışımızın geleceğini bugün bu nerede gözetçilerde oturasaymış görüyoruz. Ballarga dikkat değil, eskilerge kartlarga hürmet kılınız diye görürsün. Yolda izli görgende bu sahibilerimizin ne yaparlar, kayda giderler, mektebe giderim, kaydalar mı? Buna bu şeylerge bizler dikkat etmek gerekmiz. Kaysı nemide konuşarlar, kaysı tili olsun, ana tili, ana tili, ana tili. Buna bunu unutmayınlar ballarım. Bugün bir yerge davet olduk, bunu artımıza yazıp koyun. Sağlık ne kal mektebim. Görürsünüz böyle bahtlı okumak, yazmak, böyle yerlerde toplanmak. Bu sizlerin bahtların, geleceğimiz daha da yakşı oladı inşallah evvelallah. Tek sizler yakşı okusaların, nizam olsan, terbiyeli olsaların, ana babalarımızın dinleselerin, her şey yerinde oladı. Geleceğimiz var. Nege? Halkımız yavaş yavaş olsa, artık gül olsun. Hepinize sağlık, selametlik. Bugünkü sonu çan kalkılar. Çan demek evveler 9 ay okudu bu. 9 ay ama arada boş günlerde pek çok oldu. Ne yapayım? Öyle rastgele. Ne olsa da bana 9 ay okudular. 3 ay rahatlıkla çıkarlar. Tatil vakti degen son bilesler bunu. Hocalarımız da bakıp boldurdular. Hepsi okuttular, okuyacaklar, daha da okutacaklar. İnşallah evvelallah. Buna bu tatil rahatlık vaktlerde otel. Yollarda, izlerde boş yürümeyiz. Ballarım, akıl balık olgansın bala denişi 16-14 yarım yaşından bala akıl balık ola. Dinimiz öyle gösterir. 16 yaşından nikah buyurar. Bir vakitler. 14 yaşlarında nikah buyurar. Sonra 16 yaşına geçirdi. 14 yaştan geçken bala akıl balık sayılar dinimizde. Peygamberimizin hadislerde var. Bana buğa pek mukayet olunuz. Her yerde birbirinize hürmet etiniz, sevginiz, sayınız, yollarda boş vaktlerin yürgüzmeyiz. Kayda çıksaların ana baba ruhsat sorar. Ben falan yere barıp geleceğim, ben tüveye barıp geleceğim deyip ana babadan izinsiz bir yaka çıkmayınlar. Yaş balacıklarımız, sizlerden yaşlılar, evet bizim geleceğimiz. Bana bu benim torunlarım sayıla verdi hepsi. Uluk adamlarda hürmet ediniz. Ana babadan saygı, sevgi olan o gide bir türlü manalar tapmayınız.
Ana babasılarını giyindirdi, şöndürdü, 9 ay götürdü, 2 yıl emizdi. 2 yıl emizgen anaga diye 12 yıl oradan sevabını yazarım diye. Bak böyle. Bu kolay şey değil. Bu kolaylıklar Allah Teala taraftan verdi. Ne kadar bal arttırsanız arttırınız diye. Ona kısmetim ben vereyim diye. Onun için boş emniyet veriniz hayırlı ana babalar, yaş hocalar, yaş gelinler, yaş analar. Artımız bir olsun da halkımız toplum olur. Buna bir yıl yakşı geçirdik. Buna 9. Maydan bir yakın, kaç kere birbirimize selamlaştık. Bu da bir baksaydı. Bana bu soğuk çağında inşallah utkuzak sağ selametlik olsun. Hepinize sağlık selametlik dileyim. Gelecekte yine 1. sentember günü dan etkinde yine birbirimizle selamlaşmak, koklaşmak, okuş mevsim başlanar. Ana şu günge sağ selamet olsam hepinizge de birlik beraberlik korşuatla yardımcı olsun. Uzak yakından kendi saygılı diş adamlarımız da buna verdik alabamız oturur. Sağlık selametli versin. Kegen ayaklarımız talmasın, boldurmanız, halımızı aldırmanız her vakit. Vatan deyip bana şu vatanımızı saklap, Kırım Yeşil Adası bizim toprağımız olacak. Bu sizlerge bak otura. Sizler okusaları, sizler ilim alsaları, bari aspiranturalarga, enstitülarga, teknikumlarga girip, kılalmayın yerge ayaktan kalktırmaya diye vaktiniz olur. Ama okumasaların ballar, cahil kasarın bir şeyge sahip olamazsınız, onu da bilip koyun. İlim. İlimle beraber çıkarın inşallah bugünkü mevsim soğuk çağında ben yekün çekeyim. Hepinize sağlık, selametlik. Tek bir dua okuyacağım. Ondan sonra hepinize birlik beraber yardımcı olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la tehuzuhu sünnet ve la nevlehu ma fis semavat ve ma fil arda men zellezi yeşfe'u innehu illa biizniki ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a ve siya kursiyuhu semavat vel arda ve la yehuduhu hifzuhu mevhu'l aliyyil azim. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerdir Rabbi olan güzel Allah'ın bu ibadetinin tekrar kabul olması için bu cacip alaçıklarımıza, bu merabilerin, bu hocalarımıza, bu iş adamlarına sağlık selametlik için Allah Azze Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ olun Siyaha. Allah dualarımızdan kabul etsin. Mudarımız hem hatun hem diyana mektep işini buldurmayıp yapar. Ağır yükünü çekip tartar. Gece gündüz de çalışır. Misafirlerine tanış etmek için söz hürmetli mektep müdürümüzge sanaha davet edilen Asanova Ustiye Sicililovna alkışlanır. Hoş geldiniz ana babalar, misafirler ve hürmetli talebeler. Bugün bizde büyük beyram. 21. sefer biz mezun olarak 11. sınıf talebelerinin yanı acayip yaşayışka uzatamiz. Onun için men şimdi bu sanaga kelgan misafirlerimizni davet etmek isteyim. Respublikanın reisi bugün bizden beraber Zavur Smirnov, Российский сельсоветінің reisi Игорь Геннадьевич. Прошу вас, Игорь Геннадьевич. Ve ben sanaga davet ettim Saliyev Ridvan Bey'ine. Ridvan ağa buyurun. Hepinizge daha bir kere hoş geldiniz ve başlayalım. Mektep mezunlarını özgürsün, kapısını keng açsın, baktı yolunu göstersin, dileklerini aytsın. Sanaha davet edilen 11. sınıf talebeleri bu. Abiyev Eskender, Abdullayev Rişat, Bilginova Emine,
Тохтарова Эльвина, Халила Дениза, Халилова Левиза, Эмиралиева Фатиме, Эмирасанова Зикие, Юнусов Арсен, сынып Лебера, Куку Эльвира Телеверовна, Аккашланас. Дорогие ученики, дорогие преподаватели, я вас поздравляю с окончанием очередного учебного года. Уверен, что все достойно потрудились в этом году и теперь заслуживают как минимум 3-месячного отдыха, за который хочу, чтобы вы, дети, набрались сил, завели новых друзей и здоровье свое поправили, если это нужно кому-то. И с новыми силами, так сказать, следующий учебный год. Хочется сказать выпускникам, они сегодня на пороге большой жизни. Это их школа, по которой они будут в дальнейшем идти. На этом пути будут и успехи, и ошибки, и победы, и поражения. Но это путь, который необходим. Не нужно его бояться, нужно идти по нему смело, с гордо поднятой головой. Главное — быть честным и добрым. Главное, чтобы вы всегда могли с открытой головой, с открытыми глазами посмотреть в лицо друг другу. Главное, чтобы у вас на этом пути было как можно больше друзей. И очень важно в этой жизни получить образование, с которым вы пойдете дальше. С ним вы сможете стать и самодостаточными, и завести себе семью, и друзей. Сегодня у нас в селе, вы видите, какая ситуация, и мы очень хотим и просим вас вернуться после того, когда вы получите образование, к нам, обратно в село, для того, чтобы возрождать его, для того, чтобы наполнять его новыми специалистами и вдыхать в него новую жизнь на наше общее благо. Я вас поздравляю еще раз всех с окончанием года. Желаю всем, и родителям, преподавательскому составу, руководству школы, нашим гостям, всем здоровья, успехов, всего хорошего. Поздравляю! Нәтижелерді айдыңлатырмақ үшін сөз құрметлі Асанова Кузнецкий жылынаға беріле. Buyurunuz Hüsniye Hocam. Айтмақ істейім. Сөз talebелер келесі сыныптарға кешірілділер. Бір данесі 2 жылға қалмады. Машалла талебелерімізге
hocalarımızga ve ana babalarımızga. Maşallah, korkma, şapıda. Hepimiz beraberlikte bir yıl, biz 21 yıldan beri hepimiz beraberlikte çalışamız. Lakin bu yıl tekrar ağırca oldu. Ona bakmasdan bizim ballar her yerde birinci, ikinci ve üçüncü yerlerini kazandılar. Tek rayonda da Respublikada ve bütün Rusya geçken, ol geçken spor tarafından, medeniyet tarafından olan şeylerde de birinci yer kazandı. Ve şimdi biz sizlerle beraber bu acayip gramatalarını takdim etmeye isteyin. Sondan ise sizge geçelim. Olur? Selamun Aleyküm saygılı talebeler, selamun Aleyküm saygılı ana babalar, saygılı müdür, hocalar, selamun Aleyküm saygılı zatlar, imamız. Bugün çok teşekkür bildirmek istedim. Çağırdınız, davet ettiniz. Ben birinci sefer bu Kalçugina Milli Mektep'te misafir olup geldim. Onun için çok selamlar ve hayırlıklar bizim Kırım Cumhuriyeti'nin başkanından Sergey Valeriyevich Aksionov'dan aytmağa sizge isteyim. Biz endi Allah kısmet etse balla beraber geleceğimizi kurulacağımız. Sizin birinci adımlar endi bulen nasıl degen gerçek ayakta olacak. Endi siz ana babalar aytkan şeyleri, sizin müdürün sizge öğretken hocalar dersleri sizge gerek olacaklar inşallah. Bizde gelecekimizde ben eminim her şey yaxşı olur. Biz bir yıl devamında bizim vatanımızı, Kırım'ı horçaladık. Cenkten, kan tökülmesinden. Onun için biz bunu beraber yaptık. Sizinle beraber. Biz yanından çalışacağımız elbette ve bizim Kırım vatanımızda sizinle bağlı bizim geleceğimiz. Sizge umut edip biz için çalışamız ve ben bilesem nasıl siz için başlayacaksınız okumaya, nasıl siz başlayacaksınız çalışmaya, sizin bağlarınız da, endi bizim torunlarımız da aynı yaşayacaklar bizim ana vatanımızda. Çok sağ olunuz, devam edeyim, sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Hakikaten acayip sözler, talebeler sizler için. Bugün bütün acayip sözler sizler için. Her vakit aytkanım gibi, en dülper talebeler kaysı mektepte? Bulganak mektebinde, doğru mu? Bakana kadar acayip dülper ballarını duran. Maşallah mezunlarımızga. Allah onlarına çok yardımcı olsun. Zikemenle biliyoruz. Hoş geldiniz. Men elbette Rusça okuyacağım. Ne için deseniz gramatalar Rus dilinde berildi. Onun için hazırlanın. Yakınca gelin. Грамота alacaklar hocalar ve talebeler. Значит, благодарность Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым объявляет Гафаровой Махбубе Шамуратовне, ученику Крымско-татарской языка и литературы, муниципальный бюджет общеобразовательного учреждения Кольчугинская школа номер 2 с крымско-татарским языком обучения за высокий уровень подготовки учащимися победителя республичателей семейных традиций министр Гончарова. Ve başka da gramatalar da var orada. Bana 3 gramata verildi o rayon boyunca. Maşallah hocamızga. Birinci yer Kırım Tatar dilinden, birinci yer man işinden ve mına 4 gramatalı bugün bizim istidatlı hocamız Mahbube Şamuratovna Гафарова. Благодарность Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Вааповой Зарене Эльвировне.
talebimiz, bizim mezunumuz altın medalini mektepte bitirgen edi ve o altın medalini da bir kere tasdiklaydı. Hayırlayımız talebimiz. Диплом управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым награждает по итогам районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Начальник управления Дмитрова. Это Абдулла Оджа Асанов. Общество знания Суракилерда да çıkma. Maşallah Abdullah. Награждается театральный коллектив, занявший 3-е место в районном смотре конкурсе театральных коллективов по иностранному языку. На сцену приглашается Асанова Вельмира. Бабушка. Aslanova Velmira da bizim mektebimiz mezunu. O da altın medalini mektebimizni bitirdi ve bugün çalışıp bu algan altın medalini daha bir kere işle tasdiqladi. Maşallah Velmira hocam. Грамотой награждается Ваапова Гульнара Северовна. За подготовку призера районного этапа республиканского конкурса «Родословная книга». Gülnara Selverovna mektebimizde ilk başından çalışan ve tek bir değil 3 gramata alan çünkü buna 3 konkursta iştirak edip birinci yerlerini kazandı. Çok sağ olun. Hayırlayınız. Министерство спорта Республики Крым грамота награждает Ахтемову Хатидже, занявшую 1-е место во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут». Алкышlar. Baba, buradan Rusya'da geçirgen konkursun birinci yer kazandı. Maşallah Hatice'mizle. Грамота награждается Каната Селебе, учащийся 10 класса, победитель районного этапа конкурса «Ради жизни на земле», доминация литературное творчество и публикация, а также многими другими грамотами. Bizim yıldızcılığımız Kanata Selverovna her vakit ala gramota ve bugün de прочтение aldı. Maşallah. Дипломом первой степени в номинации «Письменная творческая работа» награждается обучающийся 7-го класса Кольчугинской школы номер 2 с крымско-татарским языком обучения Османова Фериде, победитель 10-го всекрымского творческого конкурса «Язык, душа народа», посвященная Международному дню родного языка, министр Гончарова. Впереди de көресің қашта не грамота алады. Maşallah. Bu talebimiz hakikaten yıldızlar. Азизова Адиле, победитель конкурса «Родной язык бесценен и неисчерпаемое духовное богатство народа». Azilemizde çeşit konkurslarda iştirak etti. Bu soğuk eki gramotası. Ondan dolayı da birkaç tane takdim etken edik. Maşallah. Maşallah Azile. Bu da bizim yıldızçılığımız. Arifova Fazile. Fazile ne zaman? Fazile'nin hepsi gramotalarını okumakın çaresi yok. Bakın 6 tane. 6 tane gramota. Bu kaçma da kabul. 6 tane gramota. Bir talebimiz var. Hakikat yıldızımız. Maşallah, maşallah. Награждается Мамутова Мария, учащаяся 7-го класса, в конкурсе за родной язык бесценен и неисчисляемое духовное богатство народа. Мына шындайся, bir konkursta iştirak Алиева Эвелина за конкурс «Родной язык бесценен и неисчерпаемый духовное богатство его». Эвелина, бuyur.
Фамилия Монасовым грамотам, да четырся, надо шпеты как говорят. Суфьянова Эмине, по-моему, мен белесем Элинадыр. Суфьянова Элина 6 сыныпта ребесінде вететелер. Şu konkursta da iştirak etti ve birinci yer kazandı. Maşallah Elina. Adını doğru yazmamanlar. Zikiryayev Muhammed'le davet etmek isteyeyim sanağa. Korestim ne kadar etmesimiz Muhammed'le. Çünkü o vakit, bir tedbirlerde bir acayip şiirler ayta. Ve bir kimse bir vakit buraya kalmay, kenarda kalmay. Muhammed sana da olsa. Maşallah Muhammed. Hayırlayınız. Canı yürekler. Mahmutova Usniye davet ettiler. Bu da konkursta iştirak etti ve birinci yer kazandı. Родной язык бесценен и неисчерпаемое духовное богатство его. Министерство geçirген еді бұл конкурсты ve біздің балалар көресі сөзіміз нақадар-чоқ iştirak етіп birinci yerler kazandılar. Aşıkkandan gülmeye gerek mi? Evimizde olmakın gülmeye tutmayacak kızlarım ondan. Usинова Elmas 9. sınıfta demesine verdiler ve kım hazırlanmak gerek. Barikova Elvina hazırlanıyor, Usинова Elmas götürülüyor sanağa. Çoktan çok böyle acayip gramatalarla yarış. Barikova Elvina var kızım. Hazırlanıyor Ahmetova Hatice. Elvina o'zi acayip şiirler yazar. Maşallah. Men bilsem gelecekte ilk hürmetli ve tanımlı şiir yazıcı olur. Maşallah. Hatice davr kelini bildirdi. Maşallah. Tek spor tarafında da yok. Tarafında da yaxşı gördünüz. İsmailova Tamila da öğretilir ve eldem hazırlanıyor. İsmailova Tamila. Мой голос. Номинация «Авторская газета». Эркес Бреки, мектепімізде Еркен деген газета бар. Ve onu o gazetada iştirak ediler, bizim talebelер ve gördüğünüz birinci yer kazandı. Maşallah. Bizim gazetamız birinci yer kazandı. Usинова Ленара hazırlanıyor ve edem davet edilir sanağa. Язык, душа народа. Призер конкурса. Maşallah. Biz mektepte tezim geçirgende biz göstergen edik ve hem Rus tilinde hem Kırım Tatar tilinde qarbası için acayip iş yazgan edim. Usинова Ленара көтерілі sanağa. Ленарочка, maşallah sana iki konkursta iştirak ettim ve iki konkursta da galibe kazandım. Maşallah. Белгілі Диляра көтерілі санаға Мамутова Нияра hazır. Hayırlar. Dilara bu yılı bizden gitmek isteyen Mamut'u vermeyemez mühendisi. Böyle acayip talebelerim kim verecek? Niyara'çıka bağışla bağlam demleri doğru çıkmadı. Niyara birinci konkursta birinci yer kazandı ve maşallah daha bir kere hayırlar. O tek birinciliği çoktan çok gramatalar aldı. Sanada ise Beydulayeva Elvina Fizkultura olimpiyadasında ikinci yer kazandı. Bugün rayon boyunca maşallah. 43 talebelerden ikinci yer bu pek güzel iştir. İslamova Nazifiye 11. sınıf talebesi davet edilir. Обществознание birinci yer kazandı maşallah. Afsuski Eminyan bugün zalda görmeyeyim İsaeva Eminyan'ı. Lakin bu gramata bizim acayip mektep ana babalar şurasının reisi İsaeva Eminye Seyitasanovna. Nevaset ansamblimiz birinci yer kazandı. Ve bana ona gramatası Emine Hanım yoktur bugün, lakin mektep adından ve rayon adından biz elde o gramatalardan takdim ediyoruz. Buradan yemine благодарность ve öyle bir acayip gramata. Siz bilesiniz da bizim nefeset kollektivlerimiz
вақыт бүтін мектепте кечірілген, Кольчугина ойын кечірілген конкурсларда чешет концерттерде иштирак етіп, біздің эпіміздің ажайып концерттерінен қуандыралы. Çok sağ olsunlar. Kene Abdullah Hocasını davet ediyoruz. Bu ekdane sertifikat, bu zaoçный konkursların sertifikatı değil. Bu bizim komanda birinci yer kazangan için abile acayip sertifikatlar ministerstvadan geldi. Ben onların içinde takdim edeyim. Abdullah Hoca buyurunuz. Mümkün ki Karaçı'da biz size vakıflı söylüyorum kümerde mahkemada gerekir. Ve bizim istidatlı ballarımızda da böyle bir acayip padarkalarımız var. Sanaga davet edeyim Sufyanova Osmanova Feride, Sufyanova Elina, Kadyrova Gulizar, Sufyanova Sabina ve Ganiyeva Safiye. Buyurunuz ballar. Bu acayip konkurs geçirген еді ve bizim ballar birinci yer kazanıp böyle acayip gramatalar ve işler aldılar. Maşallah kızlarımızға. Қандай киданеміз? Soldan takdim edilir. Buna acayip kızlarımız, acayip ballarımız, onların yapkan işleri. Maşallah bizim ballarga. Ben belesem bugün elde gramatalar bitti. Ve şimdi birkaç söz bizim mezunlarımızga aytmak isteyeyim. Herkes aytты ki siz o'zingizning ballarınızını pek seviyorsunuz. Yakın o'zing balasını sevmey, var mı öyle so'rang? Zalda var mı o'zing balasını sevmeyen adam? Yoktur. Onun için bular da bizim ballar, bizlarni pek sevemiz ve herkesten acayip, herkesten tülber biz bularni ko'ramiz. Bu yılni bitirdi 19 mezunlarımız, 19 talebelerimiz olarak mektepni bitirdiler ve uların o günde pek kuch sınav. Birinci yıl böyle sınavdan geçecekler bizim ballarımız. Lakin ben belesem korkmak gerekmeyin. Hepiniz hazırsınız, yaxşı bu sınavlardan geçersiniz ve okup gene mektepke kaytarsınız. Doğru mu? Hoca olarak, müdür olarak biz sizlerini bekleyiz. Her vakit aydan lakin buna 7 talebemiz mektepke kaytı, bizge daha da gerek, biz endi kartayamız, biz gitmek isteyimiz. Lakin sizin o'zimizning yerimizga bekleyin ballar. Allah sizge kolay getirsin. Bütün istekleriniz yerine gelsin. İmtihanlar tek 5 baldan geçirin, yaxşı mı? Attestatlarınız hepinizde güzel olsun. Biz her vakit sizin bekleyiz. Biz sizni o kadar sevemiz ki, yolda ko'rsak, eğer siz bizni ko'rmeyip kalsanız canımız ağırda. Belki de ahiret ko'rmeydirler deb aytamiz, tushunamiz. Ben bilesem, sizler bizni unutmazsınız ve biz de sizin bir vakit unutmamız. Her vakit bekleyip Allah sizge kolay getirsin ve yaşayışınız pek acayip dülber geçsin. En mühim ki her vakit aytam, ana vatanımızın sahibi olarak yaşanız. Ana vatanımızı orçalanız, tilimizni unutmanız ve biz de sizlerden her vakit tek gururlanayıq. Allah sizge kolay getirsin. Ve şimdi sözünü Ridvan Ağa'ya vermek isteyim. O yakından beri sensavette çalışa ama mektepke çoktan çok doluda. Bugünkü önce bağır önce sizleri sayılayım. Kümersiye sizlerden abol tatilde 3 ayga rahatlanıp yanıp işlerden kendi okuğa başlayacağım. Kümersiye bugün günden başlap yanı dünyaya adım taşlarlar. Ben de sizlerge çok bu yanı dünyada kıvanç, bayram günler Allah'tan isteyeyim. Çok size Allah yardım etsin. Hocalarga da çoktan çok hepsinden ballardan, ana babalardan sağ olun. Bu balların onun balların gibi baktılar. Bilgenler onlara verdiler. Bütün izleyicili yollarına da çok sağ ol. O bizim Tatarlardan adetlerden gibi büyük ana bu mektep baba gün baktı. Hepsine yardım etti. Daha da bir kere hepsine hayırlayım. Yani dünyaya
yollarına yardım edin. Sağ olun. Sizni bugungi bayramingizni xayrlamoq uchun so'z 4-chi sinf talabalariga. Ular da bugun mezunlar. Ular maktabimizning 1-chi basamog'ini bitirdi. Sanaga davet etile 4-cü sınıf talebeleri, sınıf lideri Kadırova Gülzar Amdiyevna, alkışlanız. Hürmetli mezunlar, 4-cü sınıf talebeleri sizni can yürekten bugünkü günün hayırlar. Siz büyük yolga adım attınız. Bu yolunuz bahtlı olsun, açık olsun, aydın olsun. Biz sizlerle gururlanamız ve siz gibi olmak isteyimiz. Sağlıkmen barın mezunlar, sizni bekleyin yana hayat, halveli olsun yıllar, cesur olun balalar. Sağ olunuz. Bugün sizin bayramınız, biz sizni unutmamız, uğurlu olsun yollar, hürmetli mezunlar. Mektebimizin 2-ci basamağından mezun olan talebelerimizge söz. Sanaga davet etile Hüseyinova Elmas, 9-cı B sınıf talebesi, sınıf lideri Gafarov Şevket Şamuratoviç, alkışlanız. Sevimli mezunlarımız, bugün sizler için sonki kere zil çalınacak. Bu zil mektep hayatınız bitayotgani hakkında, bala çağılık vakitınızın sonki günleri olganini hakkında haber etti. Siz müstakil hayatga adım atacaksınız. Biz eminiz ki siz doğru, gerekli hayat yolunuzu seçip alırsınız ve halkımız, vatanımız için hizmet edersiniz. Oğulu yollar sizge, mezunlarımız. Sağ olun. Abiliniz mavi gökte yırlap yerinizni, duşunuz seçkende ömür yollarınızı. Hürmetli, sevimli ana babalar, sizsiz olmaz edi bugünkü bayram. Bu uzak ilim yolunu siz mezunlarımızla beraber geçtiniz, beraber okudunuz, saydınız, ezberlediniz. Sizge söz. Sanaga davet edile Bekirov Alim Ağa, alkışlanız. Hürmetli ballar, hürmetli mezunlar. Bugün ulaştım ki sizin ömrünüzde ebedi kalacak. Bugün sizin sonғы çak bayramınız. Evet, herkesin ömründe ulaşış yeri olan. Bu dünyada çan akıdan son korkmayıp yollarga, ömür yoluna ayak basın. Allah yardımcı olsun. Sağ olasın. Mana keldi endi vaqt sizlarni o'zgartirib buyuk yo'lga chiqqan so'ng bizlarni quvontirajaqsiz. Hurmatli mezunlar, sizga so'z. Hürmetli hocalarımız, biz mezunlarımız, can gönülden sizge o'z teşekkürümüzni bildiremiz. Havis sağlık, uzak ve kuvvançlı ömür dileyimiz. Sevginiz, bahtınız sonsuz olsun. Sizin aleyhinat işiniz için çok sağ olunuz. Школьные годы для вас пролетели. Впереди вас ждет новая дорога. Перед вами стоят 20 талантов, которые талантливы каждый в своем направлении. Сегодня они вас всех пригласят на капустник, и сами вы в этом убедитесь.
Я желаю вам всем, чтобы каждый из вас получил высшее образование, чтобы вы со школьной скамьи все пересели на студенческую, и чтобы каждый день приносил вам только радость, и каждый день был для вас легок, и чтобы ваша жизнь складывалась только из позитивных эмоций. И вы являетесь нашим будущим, которое будете писать дальнейшую историю для нас. Mezunlarımız, sizler için sizin mektep hayatınızda son geçen yangıray. Ana türlü öğrenmesem son pişman olacağım. Benim milli mektebim, kıymetli hocalarım, bütün ömür siz bizlerine sağ olun diyeceğim. Son geçen tedbirimiz sonuna geldi. Dikkatiniz için sağ olunuz. Sağlık men barınız. Dikkat, hürmetli misafirler, ana babalar ve talebeler. Mezunlar hazırlanan konser programmasına Bulganak Medeniyet Evi'ne 15 dakikadan buyurunuz. Sağ olun. Hürmetli hocalarımız, çok yıllar devamında sırf söz sağlığınızı acımayın, geceleri yuklamayın, bizler için çalıştınız. Bizni öz balanız gibi terbiyelediniz, bizge teren bilgiler vermeye çalıştınız ve biz sizin talebelerimiz can gönülden sizge öz teşekkürümüzü bildiremiz. Emeğiniz için çok sağ olun. Sizin tihatınız için konser programımız başlanar. Seyir etiniz. Следующим
pek gerektir. Ana tilimizni, milli adetlerimizni tek milli mektepning yardımıyla saklamak mümkün. Allah işimizde yardımcı olsun. Yolunuz açık olsun. Biz sizge kaleden kabi sağlık, uzak ömür, gönül rahatlığını dileriz. Bizim vatanımızda, Kırım'da daha çok yıllar yaşap, ballarının ve torunlarının firahını görüp, Allah Teala sizge yardımcı olsun, yollarınız açık olsun. Ateşleri yakmayın. Halim kaçmasıma kaçmayan, sevdim kalbim benim gibi var. Halim kaçmasıma kaçmayan, sevdim kalbim benim gibi var. Seni koydum, seni sevdim, kul gibi sarardım, doğru edip bırakma beni. Seni koydum, seni sevdim, gel yanıma tut beni, ateşleri yakma beni. Hangi kutlarlarım solmaz, seni sevmeyim hiç olmaz. Hangi kutlarlarım solmaz, seni sevmeyim hiç olmaz. Seni korktum, seni sevdim, kul gibi sarardım, doğru edip bırakma beni. Seni korktum, seni sevdim, gel yanıma tut beni, ateşleri yakma beni. Наша школьная жизнь. Школа была тяжелым, но увлекательным этапом нашей жизни. И вот маленький эпизод из нашей школьной жизни. Так, Абиев, иди к доске, давай пой. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса. Что ты ржешь, давай? Что ты ржешь? Под звуки нестареющего вальса. Себе покажи. Под звуки нестареющего вальса. Но я не могу так, они мне мешают. Послушайте, дети, это не смешно. Да. Давай продолжай. А можно я другую песню буду петь? Хорошо, давай другую. Ты, я знаю, только ты на свете есть. И миролюбие, что это там? И каждую минуту, ну что это там? Ну я не могу так, они мне мешают. Послушайте, дети, это не смешно. Да у Искендера нет слуха, да он не умеет петь, но он добрый, отзывчивый мальчик, готов прийти вам на помощь в любую минуту. Именно поэтому я ему ставлю 5, а нет, 3. Ну что, они мне мешают? Hürmetli Eleanor Silverovna, sizge qaviy sog'liq, uzun kunlar, ijodlarning ferahini ko'rmaga tilaymiz. Butun tutgan ishingizda Allah yardımcı olsun. Çok sağ olun. Saygılı Server Mizyeviç, qaviy sog'liq, uzak bir quvonchli kunlar tilaymiz. Allah Teala başlagan işlerinizge yardımcı olsun. Hepsi arzu istekleriniz yerine gelsin. Her daim kulüp yılsın. Her gün kuvvanç ve baht olsun. Çok sağ olunuz.
Мектепке тиби эльшин были, қолындан әр şey келе, ярдым etmege usta, müdürine çalışa, аризаларны яза, жетелерni толдыра. Hürmetli Aliye Rıfat'ın ve Leniye Redvan'ın sizin işiniz için çok çok sağ olun. İşinde muvaffakiyet, yüreğini sevgi, velbeti, uzak ve uğurlu ayak dileyiniz. Tufanların ve sadık dostların daima yanında olup, seyredip ve iyiliğiyle ömrünü yarıştırsınlar. Английский язык поэтичен, не правда ли, милый наш teacher? Любимый present future мы знаем все лучше и лучше. Склонение глаголов нам близко. Мы думаем так по-английски. И с тем, сегодня примите, вы точно the best наш учитель. Всем лisten, если верно. Чох самого. Люба Ірина Миколаївна, ми хочемо вас привітати у цей святковий весняний день. Тепла і сонечка побажати, і щоб радісно було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Чох Саволонос. Дорогой Шевкет Шамуратович, вам спасибо за ваши старания, за то, что учите нас орфографии, правописанию, построению сложных фраз. Ведь очень важно в жизни нашей уметь грамотно писать. Здоровья, добра и счастья вам мы хотим пожелать. Чох Саволонос, Шевкет Шамуратович. Чтобы достойно воспитать молодежь, необходима огромная выдержка. И никто не достигает такого уровня самообладания, как школьные учителя. Итак, представьте, внутренний голос учительницы, которую только что довели до ручки. Паразиты! Какие же вы все паразиты! А ты вообще идиота кусок! Ну все, вы хотели войну, вы ее получили. Давай, мочи. Значит, к завтрашнему дню вы выучите мне наизусть. А тебе название миропараграфа так максимально медленно и тихо, чтобы их не головы взорвались. Значит, первый. Да. Второй. Да. Так, мазаки партия!
Кажется, настало время для шутки, которую вы готовили целый год. Вообще-то я не дрессирую жвачных животных. Ладно, продолжаем урок. Кто ответит домашнее задание? Кто больше всего из них тебя бесит? Кадырова, рассказывай стихотворение. Тушь себе куплю. И румяна. И помаду 58 красную. Ладно, садись 4. Так, Тахтарова, давай-ка мы тебя послушаем. Чудесный, чудесный. Ладно, завтра расскажешь. Спасибо. Левая Римановна, а можем ли 2 ребят покрепче? Там машина приехала, надо помочь разгрузить. Как же ты меня бесишь, Клод безмозглый! Из-за тебя у меня ученики тупые! Да, конечно, в школе нужно помогать. Çok yıllar devamında meseleni biz çizdik, meseleni tahtada cevabını yazdık. Hocamız pek tırıştı, bizden matematikler yaptı. Hürmetli Dilara Dilayevna, çok sağ olun. Ne için yaşını yaşları, ne için çok güdür değil, elektrik energiyasını, çeşit türlü formularını öğretiniz siz bizge, gerek olur gelecekte. Biz sizge uzak ömür dileyimiz, kuvvançlı günler isteyimiz. Saygılı Ayşe Yusuf'una çok sağ olunuz. Pek gerektir insanға onun olған sırlarını öğretti bizge hoca. Antonin Alexeyevna hocamız, sizni hürmet etimiz. Saygılı ve hürmetli Antonin Alexeyevna, çok sağ olunuz. После школы. Каждый представляет себя успешным человеком, но перед этим не помешало бы сдать экзамены. Ну что ж, уважаемые ученики, вот и подошло к концу ваше обучение. Да, обучение. 5 лет вы учили химию. Да. И вот он ваш госэкзамен. Спешу вас предупредить, что Министерство образования установило камеры наблюдения в нашем классе. Они думают, что мы помогаем ученикам, даем им списывать, берем взятки в конце концов. Ну вот, пусть, так сказать, смотрят, как вы учились. Ну так, с кого же начнем? Кто первый вытянет билет? О, Халилов, пожалуйста, с вас начнем. Вы 5 лет где-то шастали. Пожалуйста, выходите, тяните билет. А что сразу Халилов? Что я? Сидел тихонько семечки грыз. Какие семечки? На экзамене ты что творишь? Быстро вот собираешь шелуху, этот мусор и собери. Быстро, быстро тянем билет. Что, у вас других методов нету? А что ты предлагаешь? Погонять тебя по вопросам? Ну погоняйте, чё уж. Ну хорошо. Тогда ответь мне, вот где в природе встречается сера? Тоже не вопрос. В ушах. И в ушах? Что несешь? Ты что, леденцов наелся? Так у меня днюха сегодня. Так, все, мне это надоело. Вон дверь, пошел вон. Тебя ждет военкомат. Какой военкомат? Тут батя 15 тысяч передал. Убери конверт, камеры смотрят. Ты что делаешь, какие 15 тысяч? А что? Ты вот так разговаривать умеешь? Вот так. Почему такой большой конверт? Батя мелочью передал. Почему? Батя в маршрутке работает. Так, давай сейчас сделаем так. Я к тебе подойду, ты обрадуешься, я обрадуюсь, и ты передашь конверт. Понял? Да. О, Халил, конверт! Быстро! Суй под пиджак. Под пиджак суй. Быстро, быстро, быстро. Так что это? Мелочь рассыпалась. Поднимай мелочь, быстро. Так, все, иди садись.
Я тебе помогу, я тебе помогу, успокойся. Я не могу тебе просто так 5 поставить. Протопай мне номер билета. Протопай номер билета. Да, Халила, что ты делаешь? Так, 108 билет. 108 билет. Так, давай, продиктуй мне первый вопрос. Продиктуй первый вопрос. Я буду кричать на учеников, а ты продиктуешь, понял? Да. И нужно, что это такое? Убери телефон быстро! Быстро убери на экзамене разве... Я ничего не слышу, полудурок, ничего не слышно! Какой материал используется для реагирования сплав свинца? Что орешь? Это для тебя вопрос, а не для аудитории. Так вы сами скажите. Тихо, заткнись. Я тебе подскажу. Мышьяк. Мышьяк. Так что за фыфня? Вы сами сказали, фыфня. Я сказал мышьяк. Вот фыфня. Как же ты мне надоел. Так, давай сделаем так. Вот у тебя дома с компьютером клавиатура и... Монитор. Нет, какой монитор? Клавиатура и, ну, процессор. Процессор рядом с клавиатурой, что у тебя стоит? Ну, кактус в таком горшочке, там цветочек, что-то такое красивое. Какой кактус? Да как же ты мне надоел? Ну рядом, да вот на экране чем ты управляешь? А, чтоб стрелку так ходил? Да! Мышь, ну вот! Пиши первое слово. Второе слово. Самолет. А, мышь-боинг. Смотри, плохой самолет, там две буквы. Мышьяк. Вот, пиши, это первый вопрос. Так. Сейчас второй вопрос. Намекни мне аккуратно намекни, понял? Да. Уча, можно перед тем, как ответить на вопрос, какой единственный металл, простые вещества, которые при нормальных условиях остаются в жидком агрегатном состоянии, я скажу пописать. Какой пописать? Ты что несешь? Туалет потом, сиди, дорогой мой, работай. Будьте здоровы. Вы старый, больной. Сколько можно уже? Напиши ртуть. Что у тебя в градуснике дома? Какой тут спирт? Спирт? Несешь? В старых градусниках спирт. Пиши уже ртуть. Какой ртутом? Да не ртутом, ртуть. Что у тебя с третьим вопросом? А ну-ка, напиши мне на спине. Аккуратно. Так, бензольное кольцо. Бензольное через Е. Так, ты не сможешь сделать это сам. У вас колес. Урони листок на пол. Урони листок на пол. Экзаменационный лист на пол? Да, не переживай, урони. Что ты делаешь? Экзаменационный билет на пол! Камеры ставишь! Что ты? Быстро переодевай пиджак! Кобальт, чобальт, валентность. Пиши, Халилов. Валентность, я себя так не веду! Валентности, я себя так не веду! Ори на учеников, ори на них! Бараны, гады, да! Полегче слова, мягче слова, полудурок! Барашки, Катюшки, таунишки. Так, все. Иди, я написал тебе. Давай. Ну что ж, может быть, кто-нибудь уже готов сдать? Может быть, кто-нибудь уже написал, а, Халила? Да, я все написал. Вот, молодец, давай. Прямо здесь и проверим. Так, что у нас тут? Так, все. Первый, второй вопрос. Вот, молодец, Халилов. 5 лет не учился, но под конец все выучил, все сдал. Какой молодец. А ну-ка вернись сюда, конверт вернись, зараза такая. İnsan tabiatının bir kısmı bunu herkes bilmek gerek. Tabiattan yolganını okup bilgiler almak gerek. Sağ olun deyimiz hocamızga, bizge bilgiler aşağılarınızga. Sevimli Zarima Verna, çok sağ olun.
Geografiya öğrenini iyi sözler aytamiz. Океанлар, dağlarını, özerler, denizlerini, öğrendik adamlarını, şehirler, diyarlarını. Hürmetli Naciye Sibidinova, çok sağ olunuz, ömrünüz uzak olsun. Ne vakit kim-kimlerge, kimden ketdi jenglerge, ne için jeng başlandı, kim galibiyeni kazandı? Her derste bizge ayttınız, terin belgiler berdiniz. Teşekkürler sizge, meraklı dersinizge. Hürmetli Abdullah Hoca, çok sağ olunuz. Учитель нас знаток во всем. Построить может даже дом. Сноровка есть, рабочий был. Строгать плоть чуть учил. Позвольте поздравить и вам поклониться. Учитель наш мастер, труда не боится. Сайгуль Рудисевич, чок саумус. Sevgili Tamara Bintulaevna, derste tık emordu, maşinkada çalıştı. Aşlarını emtorlarını pişirmeye öğrendi. Sağ olun hocamız, altın ile ustamız. Çok sağ olun. Hocanın sızlarığı her yerde işçiler, çakra abuzlarını, sırahat izilmege, talim aldı, hem çattı, sekirmege öğrendi. Saygılı Rıdvan Sicilioğlu, çok sağ olun. Следующий. Садитесь, снимите билет. Ага. Гипербола. Что? Аллегория. Я вас не понимаю. Кульминация. Вы что несете? Ну, все, что знала и сказала, нет так нет. Так, сядьте, отчать билет. Ладно, не кипишуйте, чё вы? Толстой Анна Каренина. Давайте. А, слушай, это которая под поезд упала, умерла, говорят, да? Анна Каренина, бедный Карен, так плакал вообще. Какой Карен? Вы хоть что-нибудь учили? Что? Чехов, Чайка. Ну так скажите, Чехов, Чайка. Только что рассказала. Вы что, тупой, что ли? Такой красивый, только тупой. Даже некрасивый. Бедный. Как вы так живете вообще? Дайте я вам денег, что ли, там, я не знаю. Так, я не буду взяток, пошла вон. Умеете выговаривать? Пошлите вместе. Kitap bizim dostumuz, en sadık yoldaşımız. Kitapını bizge vergen, malumat tapıp bergen. Sağ olun Zülfiye Tata, daima yardım yapan. Психолог Насиат Берия, Яшамага Огете, проблемлерни geçece, destek bizning keçeye. Saygılı Elvira İbrahimovna, çok sağ olun. Yılgını kim baxa, işlerini alın bana, nizam tertibini baxa, herkesini çalıştıran. Kıymetli Dilan Rустемовна, çok sağ olun. Вы уже знаете, что с каждым годом правила сдачи ЕГЭ становятся все жестче. В этом году серьезно обсуждают закон о том,
что если школьник не пришел на экзамен, за ним домой приезжает полиция. Итак, представьте, 10 утра, обычный Кольчугинский двор. Пошли вон, полисмены, я не учил. Ты должен сдавать русский. Русский не сдается. Твои требования, Юнусов? Я требую, чтобы в комиссии был трудовик, ОБЖшник и физрук. Сегодня пятница, ты знаешь, это невозможно. А, тогда я требую вертолет на крышу. Зачем? Я полечу в Дагестан и буду сдавать ЕГЭ там. Или хоть по крайней мере. Назад, глуши Wi-Fi. Вы что творите вообще, а? Знаю, жестко, но по-другому его из дома не вытащим. Шпаргалка шпора, любой экзамен ты сдашь без чвора. Любой, но не мой. Что ж, экзамены мы сдали и решили, что все закончилось. Так и есть. Для тех, кто не сдал экзамены, действительно закончилось. Правда, не все, но дальнейшая учеба их не ждет. Но думаю, их жизнь будет не менее интересной. Вай, это наша девочка, просто золото. Она такая скромная, даже когда гомонь платок не снимает. Вай, Теперешним четким татарочкам, которые нас позорят, войну объявила. как раз, правильно говоришь. Вай, какой нам клад достался. Умница, красавица. Берем Петришу, берем всю. Она нас от ребят кызымызга берди. Насула, это твою дочку вызывают? Не, это соседнего дома Петрие. Местная четкая татарочка. Твое же имя говорят? Его тоже Насрула зовут. Он бабасында ады Насрулла. Вай, даже соседи под них косят. Между прочим, парень с Тепловки приходил. У него 10 теплиц. Даже ему отказали. Не отдали. Еще. Богатый аллигатор же есть? С Джанкоя который. Его Да, сын приходил. Не отдали. Никакие аллигаторы, мы берем эту девочку. Мальчику, утром ждите, дорогие избавча, и учили всю. Кильбала, мы дали, космет я как видите. Ой, хоть за слепого тебя отдали. Лучше бы еще глухой был бы. Это Петрие, скачали, что ли? Вы что, она морозит, что ли? Не, так не пойдет. Не, она даже азбуку не знает. Вай, от вашей Петрие даже мой свой сын сбежал. Тьфу на вас! Baktınız Kıvanç'ı sonsuz olsun, kalbiniz Kıvanç olsun. Bir yaşanız hürmetli Mümine Tata, Rüzgar Tata, İzzar Tata ve Gülnar Tata. Aşçımız daima işte lezzetli aşılar pişirir. Kazanlarda su kaynay, şevkul tata toxtavay. Şorbalar, bulkaçıklar, kavurma balıklar, buldurmayıp pişirir. Aşatmağa pek sever. Balalar ona çapar, sevgül tata kovana. Sevimli sevgül tata ve Liviza tata. Emeğiniz için çok sağ olunuz.
Ой, ну извини, да. Силавлик, ер бош му? Boş oturun. Нет машины, что поехал, а тут ездит на маршрутке. Поехали. Yuhlama. Силавликом. Nasılsınız? Şükür Allah. Salamlarınızı atıp bitirdiniz. Evet, Бешкамыште. Uydun mu? Balık kupiler satıp aldın. Yok, kupelerimi ahayet bağışladı. Baksa başka akalar apaylarına padarkadar edildi. Ay sen topla. Мне ничего не дали. Вчера машину купил. Буду нахтыларын машина берді. Я nasıl машинаның маркасы? Ауди. Sen çok? Ауди. Vay, hayırlı olsun. Sen. Ой, доктор, охране телефон açın. Алло, canım, форточки помидорларды açsa. Форточки. Форточкаларını aç dedim. Мен көшірмаға боламын, маршруткада отырамын. Білесің не? Бүлерінің ақайы Ауди алды. Яқшы. Мен сізға evde айтарым. Я сіз не үшін өз машинада келмедіңіз? Анда Улен Дульбер кожаный салон. Bu кірлипаклардың пацарапын қорқамыз. Я миндерлер тушы емесіңіз ме? Eski minderlerin damını көтеріп баттық. Тек перина қалды. Перина тешекенсін, машинаның içinde совсем не қалмайды. Вот так. Şoför efendi, bana bu yerlikte toxtat, mında bugün alışveriş yapacağım. Машинаның altına da pul kalmak gerek. Yürü. Ey ahmak, bu машинада nasıl pul kalacak? Bir sasıq motoblok привоздан aldım, bugün koyuya mақтana.
вытирай. Нормально вытирай. Это ваша девочка, когда голубой платок не снимает. И этот текст вот так наизусть вышел. Мы не берем ее, не берем. Хоть за кепчик возьми, что ли? Чего? Буду на нече кепчик тратить, наш за чеснок не возьму. Я тебе там долг 1200 рублей должна была. Хоть за долг возьми. И за долг я не возьму, и в расстрочку не хочу. Не надо. Бала бақшадан сізге келді, оқымаға öğrendi, дерстерде сайды, yazdı. Missallerini de çizdim. Unutmadık mı sizi ikinci anamızı? Sabırlı hocamızı, candan sevimiz sizni. Hürmetli Zorya Ablayevna, çok sağ olun sizge. Hürmetli Lenara Narimanovna, çok sağ olun sizge. Hürmetli Mağlubi Aliyevna, çok sağ olunuz. Karadeniz yalısında Tatarların vetanı var. Karadeniz yalısında Tatarların vetanı
Сестра, что ты делаешь? Смех девушки должен быть естественным. Доченьки мои, подождите! Я вам как мать говорю. Смех настоящей девушки должен быть изысканным и элегантным. Поэтому от нас отец ушел. Тебе одиноко, тебе нечем заняться, тебе тоскливо. Шел бы лучше Анашке помог! Целыми днями ничего не делаешь, за компьютером сидишь, интернет одноклассники танцы, у всех дети как дети, а ты айфа! Мы недолго, хоть ушли на полпути, но нам долгую дорогу с вами удалось пройти. Мы хотим вас поблагодарить от всей души за вашу ласку, за ум, за доброту, за силу. Хотим вас поблагодарить от всей души за то, что вы нас многому сумели научить. Урметлин Перенугина Бейтерича Танкера. Чем савус? Нет, для начала нужно принять бюджет за 4-й квартал. Вы понимаете, о чем я? Приедет комиссия, что мы им скажем? Дефицит бюджетной дыре нужно ликвидировать. Я еще раз повторяюсь, ребят, кто хочет премию, вы сразу первые бежите. Так что здесь надо как-то решать эту проблему. Есть у кого какие предложения? Вайбан, это
Это наша девочка. Да вы достали своей девочкой. Наша девочка то, все, скромная, хозяйственная. Да весь Симферополь уже знает о вашей девочке. От скромности своей после 12-го одноклассника ждите моя девочка. Ой, как достала. У вас в резюме написано, что вы свободно владеете английским. Это так? Come on, Barbie, let's go, Barbie, yeah. Отлично, у вас есть возможность показать это на практике, потому что наш переводчик заболел. Сейчас? Да, сейчас. Здравствуйте, Джон. Hello, Jack. Скажите, сколько долгосрочных контрактов вы готовы заключить с нашей компанией? Именно долгосрочно? Да. Не желтых yellow. How many work contracts can you break them with our company? Так, почему он молчит? Да, походу, дело развод. Да какой развод? Давайте немного упростим вашу фразу. Давайте. Do you like football? Какой футбол? Ой, да сейчас куда-нибудь вырву. Скажите ему, что мы готовы пойти на любые уступки. Можно пару слов? Посмотрите, только донесите, что мы готовы на все. Так, с таким английским вы закончили ТНУ? У вас в резюме написано, что свободно владеете английским и испанским. По-спейниш. I can speak Spanish. Ой, что же вы раньше молчали? Мэй, сеньора, вас могу, да вас фанту, бахока фанту повечану. Мэй, сеньора, фанту. Папа, не так, пошла отсюда. Endi bakın askıcı kullanmaga, dikkat ediniz baksın, endi bizi tatlıma. Ya endi başlayacağız, bir de ekide uçtan, o deniz kolarızdı. Ekmek var benim yanımda. Kırımdan bizim kımızmında. Ya o adam kötürmedi kolunu bana. Bir, iki, üç, gerek bir komaga. Bak. Ben geç oturacaktım. Ama bağışla. Bir uzun şansımı kaçırmayacağım. Ve bana yardım edersin. Duyak. Bir şey olacak. Ama ben bilmeyeyim ne? Mektep hakkında bir iki sözüm var. Dinleyiniz. Dinleyiniz. Sana kuleyim, yola doğru yürüyeyim. O sağlıklar gerekmeydi, yaşlılık bileyim. Soynayım, yürüyeyim, yola doğru yürüyeyim. O sağlıklar gerekmeydi, yaşlılık bileyim. De, sen evim, benim evim, güzel evim. Sana bu yıl teşekkür ben ederim. 11 yıl seninle geçti. Seni mi unutmayacağım. Mektep olsun bakacağımız, kitap olsun akacağımız. Biz bu yere çıktıktan sonra bir yiğit olsun kokacağımız. Mektep olsun bakacağımız, kitap olsun akacağımız. Biz bu yere çıktıktan sonra bir yiğit olsun kokacağımız. De, sen evim, güzel evim, benim evim. Sana bu yıl teşekkür ben ederim. 11 yıl seninle geçti. İşte senin ya, unutmayacağım. Bu anamın çeşmesi, satın suyun içmesi, okunması tek müzik. Bayezid'in çeşmesi, bu anamın çeşmesi, satın suyun içmesi, okunması pek güzel. Bayezid'in çeşmesi, sen evim, benim evim, güzel evim. Sana bu yıl teşekkür ben ederim. 14 yıl seninle geçti. Senin mi? Unutmayacağım. Evdeki kemane içine koymane. Aman 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 aman. Ateşlerin bildirken oldum beni divane. Aman 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 aman. Evimde tümeline sarılay benimle. Aman 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 aman.
Civanım aman senin tatlı diline. Amanım aman civanım aman senin tatlı diline. Yılan çala çala çıktı bu ince dala. Aman 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 aman. Cihan dalı kırıldı yâre boyu kırıldı. Aman 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 aman. Asarı da bu deri kesukeri. Aman 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 aman. Eti golü bir olsa ondan başka ne gerek. Aman 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 aman. Amanım aman, civanım aman, canım kurban olaydım. Amanım aman, civanım aman, senin tatlı diline. Amanım aman, civanım aman, senin tatlı diline. Amanım aman, civanım aman, canım kurban olaydım. Amanım aman, civanım aman, senin tatlı diline. 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 Hayat yoluna ızgarası. Mektep hayatımız sonuna erdi. Ama hayat dersleri yolumuzda. Sizin tecrübenizden bizge bergen bilgilerinizin emiyeti büyüktür. Aliciнаплығыңыз, sevginiz, iyi münasebetiniz hatırımızda erdeğin yaşayacak o. Sınıfımız hakiki Kur'an'da oldu. Bizler için bu sizin emeğiniz büyüktür. Elbet tahriklaşmak kederli bir şeydir. Ama sizler bana aykırı yanıt edebilirsiniz katılışı. Bu zorluğa azapçı sıfanamız. Cenab-ı işimiz için çoktan çok teşekkürler bildiriyoruz. Hali sağlık, sabır muvaffakiyetler dileyimiz. Allah dileğlerimiz çok olsun. Hürmetli Elvira dilelerime çok sağ olunuz.
Берекесі оңалардан ең дүлбері. Ya toxta arkadaşım, menden sana bir sual. Ya ne için senin ardından o kadar dülber kızlar yürüyorlar? Я, знаешь ли, братан, я не все харизматичный красавчиком. Девочки, что вы стоите? Там наша песня! Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна, и от любви схожу я с ума. Чумачечая весна, Вот так проходят наши школьные годы. Интересно, что будет вспоминать следующее поколение? Спасибо вам за пролитые слезы. За ночь, что сидели вы без сна. Оберегая наш покой и грезы, Над детской колыбелью допоздна. За первый вздох, за первую улыбку. за первый шаг, который мы прошли, За первую ошибку, за дни рождения. За все сюрпризы, что преподнесли. За то, что помогали нам подняться. И отыскать связующую нить, и в трудный час от жизни не склонаться, что не стоял вопрос, как дальше жить. вы помогали грызть гранит науки. Нас направляли твердой рукой. Спасибо вам за все, за боль, за муки. За наше счастье мир над головой. Мы здесь сегодня с вами, в этом зале. Собрались на поздравления семьи. И как когда-то в детстве обещали, Свой поклон приносит до земли. En duyber yılan yaratırım, en uyum işler beceririm, benim yol bilgen yıldızlarım, siz için anam, siz için babam, ne olsa da siz yanımdasınız, gece bile hayırasız, gençlik kunduzum, şanssız men için. Anam babam yüceliriz, çiçek açıklar, bizler rüzgar.
sarsılmaz ayaklanmadım. Aytan sözümüz benim şu mukaddes, mukaddes. Bir olsa da siz yanımdasınız, geleceğime kaygılarsınız. Gidip sevdiniz ana babam, hiç sönmez